Ke winter session lani ke Dorbar tlang jaga parlimen kata ke Lok Sabha bat ke Raja Sabha kalasang mata ke si ke arf santarek unai wing araja rusau nang ba Delhi. Hendekat kum kilis jung ki bil ke Wanrah akan ke Dorbar. Ke amendment bill halo ke 6 schedule lani kata ke amendment bill man penbhai ke 6 schedule kam simlap mau setia hakalis jung ki bil Wanrah akan ke jingasong Dorbar ke Mynta. Hendai ki khubur ke bapa kala banlong ba ke parlimen kan Khlem naga daw jung ke company jung adani uwe ne ke aspa jung ke India ha ba ke saing congress. Kalau berngam Wanrah ia kena kamat ke floor jeng house. Kimi pat kimat ke balak bertelap ia kena kerja syong Dorbar kilong ke jeng Jaha Manipur. Hak bakal mi biang ke jeng ya Sam ke jeng set baka jeng ya Penyap. Hak ni kita yau ke baladep. Kibil ki balapau hak ni ka Dorbar Wanrah kilong ka wakwood bil lani kata ke bil ka beli kamta. Ke jeng trikam jeng ki muslim ni ki jaka ki puta jeng ki muslim. Henry nak mi lenti bakamat ke bakonsat ni ke ban klik akan ni ka Dorbar ke ke jeng Jaha Manipur. The tribal people in Manipur are Myanmaris. We are not Myanmaris. We are Indian. We have been living there before British administration. We have been living 200 years. We are not Myanmaris. We are Indian. We have been living there before British administration. We have been living 200 years. Before. Laban kedua hang ni Mynta ke Sdang makan dikibnai ke baladap kini ngelam jiki autonomous district council lagi bentak ke thai state lamingi kini tu bakal banyak kendu ya home minister jekari India Amit Shah hak ba ulah kular Wanrah ya ke amendment bill nak Mynta man bahaya ke 6 schedule hak ni ke Dorbar tlang ke Mynta nei tak adu Mynta lemba ke website jong Lok Sabha ni ke parlimen bakam juru kila pasai ke boy kila penpau baka amendment bill halo ke jing bahaya ke 6 schedule hadu Mynta kam semla pau setia hakilis Wanrah hak ni ke Dorbar tlang ke Mynta.